Ni byiza. Wayabonye? Ntayo nabonye ndebe. Ubundi wandebe nimba kugeza ndire mbagarikisha konti yawe. Uyihagarikisha? Yiga. Nose kuri SMS mbonye ndi kubona. Uzi kujya muri SMS uvugana n'umuntu? Njye mfite smartphone. Nujyemo tuvugana nta kibazo. Nujyemo tuvugana. Ndi kubireba nayo. Reba neza ni 78,500 nimba utabizi mbire ngo kupire. Ndi kuyabona wese. Alex. Mutabaza Alex ni musaza wanjye nkorera. Yego wayabonye? None se muvandi kuri MTN baguhamagaye batiriwe bafunga konti yawe yansubize. Nagusubiza ntari. Ndumva uyu muntu w'inyangamugayo wakuramo 6,500 ukangara wasigaye yagapeti. Umva se. Umva. Yego. Witwa nde? Banyita Ange. Ange. Yego. Shana nagukunda waba kugituba? Oyange wakweje wamfasha ibyo ntago birimo. Nyine ubanza umbwiye niba wama kugituba nagufasha. Uri umugore cyangwa n'umukobwa? Ndi umukobwa. Wama kugituba akirongorera. Oya nimba ari ibyo ngibyo reka nyifungishe uzaze mu cyicaro. Batiri bayafunga. Kandi wari ufite basanga ufite n'ikibazo. Kandi atarangera umucero uje kuza ndi umwagenti. Umva se. Yego. Kere nyoko. Umva petit. Allo. Kagira umwe rwa nyoko wa mbwa w'ihene. Ariko kanyoko reka mumaze. Urakajya mboro yawe cyangwa ujye mu mabya urakajya kabuno ka nyoko. Urakadya urwo rutuba rwawe mabere ya nyoko. Urakanyara amaraso cyangwa unyara amashyura agacika imboro batera insina ukakubitwa n'inkuba. Urakadya iyo mishino yawe cyaba yikuga. Urakaburira ngo buri nyara urakashyira kuri kwa muganga. Uragatura nyoko wo kumudere w'amabyi wandaya we. Uragakwira igudu ry'ibinwira bagutuma ijerekani ry'amabyi kapushi. Urakurira insina yurije iyo mishino yawe. Barakagukubita misire mu mutima ukarindagira we. Urakadye agatuba ka nyoko. Barakagukuruta amabya muri kaburimbo kibuze usigaramo imboro itagira amabya. Uragacika amabere. Urakarongora nyoko abana bakonka amabya bakashigisha igikoma mu ivu. Gaswere nyoko. Gaswere bya mukasa. Urakazira ibyaha by'undi bakacika amaguru mu gihe cy'ihunga. Ariko urakazira ibyaha by'undi uragacika amaguru mu gihe cy'ihunga wa mbwawe. Imbwa ni umugabo wabigushyizemo bwa mbere ka nyoko. Urakambara ikoruvati ry'umusaraba wambara ikote ry'imba wambara umusongo w'imbabari wa kinyugunyugu we. Urakagenda uzabone tukabona amahoro kuri ino si ya Nyagasani wa kikoryo. Genda wakira wagitubuze cy'igitekamitwe gaswere nyoko. We nagutunga umwaka utarakora utaragira icyo ukora unywa inzoga igihe cyose. Unanaswere. Kumenyera ubuzima bwawe. Icyo ari uguswera gusa wa kikoryo. Urinjije. Ndinjije. Urinjije pe. Kubera wimye amafaranga. Nkakugurira imodoka ukaza yirirwa ugenda. Kapera nyoko ufite igise kanyo kuzi imodoka nuje. Wowe reka ngurumva. Wowe reka ngusobanurire. Urumva? Mfite n'abantu bo hanze banyohereza amafaranga mu madolari wanjijiwe kansi. Nose ko ashakaga yanjye kanyoko. Kubera kurinjije. Nyine usanze nyine ndinjije nayaguhaye. Urinjije. Umva ako kazi twagakoze igihe kinini bro. Wagakuyemo iki? Wagakuyemo iki? Nakarongoye n'indanye gusa. Nicyo kintu nagakuye. Urimbwa umuserebendi gusa. Ndimwe umuserebendi. Uri umuserebendi. Ukeze duwe ukamanana akakurongora nibwo nakishima kanyoko. Wowe naguhereza ukazarongora. Ukazakora icyo ushaka ukanywa inzoga inkoko ukagenda kuri kitari yawe. No hanze nakujyana none ukwirirwa uvuza induru. None se wabinkoreye gaswere ubwo ndi kumva tugiye guhuza.
reka tuganye duhuze. umutwe wanjye atakurakarira. Oui. Ni iki mbariza umugore wa mugabo? Iki ngubariza umugore? Ngo kuko nta kibazo ari kintu ushaka. Oya nashaka kumuswera umugore wawe nakumva ko washarongoye nabi. Niba ararongoye gutyo. Gusa uwo muntu yaba afite amazi. Nitiyo. N'ubu cyaraga we